Igama lami nguMelusi kaSkhosana. Namhlanje sizofunda ngama-number sets, ukusho ukuthi sinezinombolo ezinjani. Inombolo nenombolo inegama layo nangendlela ebhalwe ngayo. Phambi kwethu isikhangiso sithi consider the number 1/3 no-7 no-15 ukuthi zingena kuziphi izinombolo noma uhlu lwamagama ezinombolo ala ngaphansi. Sinama-natural number, ama-whole number, ama-integer, ama-rational numbers, ama-irrational numbers, nama-real numbers. Ama-natural numbers iy'namba zakho, naseminweni ungabala u-1, 2, 3, 4, 5 ukuze kuyohlaba le ku-9 uqhubeke kuya phambili, yiwo ama-rational numbers wethu. Siphinde futhi sibe nama-whole numbers. Ama-whole numbers-ke ayafana nama-rational number, umehluko ukuthi aqala ngo-0 wona ukuza ku-1, 2, 3, 4 ukuya njalo kuyofika le ekugcineni. Ama-integers amanamba noma yiy'nombolo ezine-negative, inombolo zama-natural number nama-whole number, kepha ezino-negative sign futhi zibe no-positive sign. Ungafana ukuthi u-negative ku-number line yethu sazithola njengoba ngizibhala kanjena, kakhulu i-number line inama-number lawa ama-integers. Then ama-rational numbers afana nenhlalayenza yethu ama-fractions, kepha umehluko usekutheni ama-rational numbers kufana nokuthi singathi m/n, kusho ukuthi i-rational number yinamba lapho inombolo engaphansi iqala ku-1 ukuya phambili, angeke ize iqale ngo-0 ngoba ayikho into ongayibala ngo-0, yiwo ama-rational number wethu. Kungaxolela ukuthi inamba engaphezulu kube yiyo eba no-0. Njengesibonelo ngizosenza ama-rational number kungaba u-0/1, 0/2 or noma u-0/3, kepha ngeke kuze kube inamba thizeni no-0 ngaphansi. Ngaba futhi u-negative, ungaba u-0 no-negative 537 noma ungaba 500 and something noma ngaba u-1000, inkani inombolo engaphansi ingabi no-0, lakho sikubiza ama-rational numbers wethu. Ama-irrational numbers amanamba angaphindaphindeki. Ubona ukuthi lapha phambili ama-natural nama-whole number nama-integers inamba ukwazi ukuyibala 1, 2, 3 kuya phambili, zinalento abasibiza infinity, into engapheli, ubala unomphela. Kepha la ama-irrational numbers yinamba ozibala uziphelele kuzo, kufana ne-square root. Sazifunda-ke i-square root kubo-maths, amaphayi, kuningi mhlambe sazokufunda ukuhamba kwesikhathi kwamanye ama-video akhona esesiwenzile. Yiwo ama-irrational numbers. Khumbula ama-irrational numbers yizinombolo ezingaziphindaphindi. Ama-real numbers-ke yizinombolo lezi zonke. Yonke lento engaphezulu ifana nokuthi imelwe i-real number, ngoba i-real number inayo i-rational number, inayo i-rational number, ibe nama-integers, ibe nama-whole number, iphinde futhi ibe nama-natural number, yiyo ama-real number wethu. Sesizobuyela esibonelweni sethu phezulu. Kuthiwa sifuneke ukuthi u-1/3 ungena kuyiphi uma kuziphi, angangena kuzo zonke noma ngene kwesibili, kwezithathu, kwezine, kulehlu lwamanamba esinawo. Sizothi u-1/3 simbheke kahle. Masithi siyambheka u-1/3, siyamthola na kuma-rational number, siyamthola na kuma-integers, kuma-whole number noma kuma-irrational number na. Sothi sibhale manje, yebo, sothi sibhale, safuna impenseli kahle. Masibhekile u-1/3 uyatholakala njenge-rational number ngoba
uma uthi uyabheka isibonelo ngisenzisa ama-rational number kungaba u-m over something noma inombolo nangaphezulu akusu-zero le number u-3 ngaphansi kusho ukuthi iyakwazi ukuthi ingene njenge-rational number. Ukhumbule-ke futhi sithe ama-real number isifana nokuthi yonke inombolo le engaphezulu imelwe i-real number. U-7 asimbheke-ke ukuthi simthola kuphi. U-7 siyamthola kuma-natural number njengoba sengitshela ukuthi inumber ezifika le kudlulela kuya phambili kuqala kwani kuya phambili uyatholakala futhi kuma-whole number. U-7 siyamthola u-7 kuma-whole number ngoba ama-whole number awahlukanga nama-natural number. Simthole futhi nakuma-integers bekungayenzeka ukuthi u-7 wethu abe u-negative 7 njengoba yena manje awu-7 nje owu-positive 7 noma u-7 okahle o-straight. Siyamthola nakuma-rational number ngoba uyakwazi ukuthi 7 over 1 uyakwazi ukuthi umbhale ngaleya ndlela ye-fraction u-7 uyatholakala futhi nakuma-rational number. U-7 uyatholakala yini nakuma irrational numbers? Sizothola ukuthi u-7 akatholakali kodwa utholakala kuma-real number ngoba ungena kuzo zonke. Isizathu ukuthi angatholakali u-7 kuma-rational number ingoba i-rational number inumber ephelayo futhi u-7 akapheli nje kuphela. U-7 uyakwazi ukuthi aqhubeke, ungakwazi ukuthi umphindaphinde u-7 ngayinumber umphindaphinde abe yinumber eningi usebenzisa u-7. Sizothi futhi manje siyofuna u-negative 15 ukuthi simthola kuphi yena u-negative 15 ungena kuziphi uhlu lwey'nombolo ezilaphaya. Sothi uyatholakala yini kuma-natural numbers noma enambeni ezi-natural numbers inombolo zangempela u-negative 15. Sothola ukuthi ngathi asimtholi kepha simthola lapha kuma-integer ngoba uno-negative 15 ine-negative sign siyayithola laphayana. Siphinde futhi simthole nakuma-rational numbers ngoba ungenza u-15 over 1 abe ngaba i-rational number. Siphinde ke njengoba ngishilo ukuthi i-real number itholakala kuyo yonke indawo aphinde futhi abe i-real number.